Welcome to my live stream, guys. As I have said, I'm going to pray for everybody and also I'm going to read few Bible verses. So let's get started. Heavenly Father, I place all those people watching this live stream into your hands. Lord, clear the environment. Fill this place with your power and fill us with your Holy Spirit. Lord, I thank you and I praise you. Father God, you know us. Lord, some people are facing many problems in their workplaces. Send your Holy Spirit and change what needs to be changed. Transform us, transform our lives, and heal us. Heal our broken hearts with your love. Lord, cover us with your holy, precious blood and lead us to our path. Lord, you are the light in the darkness. You shine like a bright morning star. Lord, we are facing challenges in our lives. Help us, Lord. Lord Jesus. Lord Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Lord Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. 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 Father God, you are the provider, the Holy One, friend in need. Lord, help us in our difficulties and bring happiness in our lives. Amen. Now I'm going to read the Bible verse. Psalms chapter 70, verse 1 to 5. Psalms chapter 70, verse 1 to 5. आकांतांत विश्वासान केल्ले मागणे दया करून म्हाका निवार देवा सुरेश पोरा बेगोबेग म्हाका पाव म्हजो जीव काडूंक सोदतात ती गोंडोलाक सापडूं लोचयेक पडूं म्हजे निर्भाग पोल्योन खुशी जातात तांकां धांवडाय तांचो नाश जावं म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात ती ठोठाकून लोचयेक सापडूं तुजी वाट पोल्योन आसात तांकां सोगल्यांक तुजे सोवे मेलूं आनंद आनी संतोश तुज्या तारोनांक रावता ती सोगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं कितलो व्हरतो आमचो देव हांव गोरिबांनी धोल दिरो वेगी म्हाका पाव देवा तूं म्हजो आस्कारी म्हजो तारूक तांकटीन ये सुरेस्परा खालाव करूं नाका देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. The second Bible reading is Psalms 23, verse 1 to 6.
सोरेस्पोर बरो गोवली, सोरेस्पोर म्हजो गोवली, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. नितोल उदक सोरी म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. कालोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोणके घेवन तूं म्हजे सोशी उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका धीर दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दुमदुमीत तेल. म्हजें पात्र उफोट भरून ओत्ता. सगल्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सोरेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Now we are going to sing a worship song which is Lift Up the Name of Jesus. Lift up the name of Jesus higher and higher. Lift up the name of Jesus higher and higher. Lift up the name of Jesus higher and higher. Lift up the name of Jesus higher and higher. Now we will sing the next song, a Konkani worship song. जेजू तुझे नाव म्हज्या ओंठाचेर, जेजू तुझे नाव म्हज्या पावला पावलाचेर, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदांच मोजेताय. जेजू तुझे नाव उठ्ठा बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेयताना, जेजू तुझे नाव विसय घेताना, जेजू सदांच मोजेताय. जेजू सदांच मोजेताय. जेजू तुझे नाव कामांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुझे नाव सुख दुखांनी, जेजू सदांच मोजेताय. जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणार, जेजू तुझे नाव म्हज्या नेण्टापणार, जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्यापणार, जेजू सदांच मोजेताय. जेजू सदांच मोजेताय. नाचून उडून गीता गाऊन जेसूक वाकाण्या, ताळयो मारून उडयो मारूंक जेसूक वाकाण्या. नाचून उडून गीता गाऊन जेसूक वाकाण्या, ताळयो मारून उडयो मारून जेसूक वाकाण्या. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दाखोवया. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. काळजान आमच्या आसूं जाय उतर जेजूचे, काम आमचे पडोंक जाय उतर जेजूचे, काम आमचे पडोंक जाय उतर जेजूचे. काळजान आमच्या आसूंक जाय उतर जेजूचे, कानार आमच्या पडोंक जाय उतर जेजूचे, ताळ्यान आमच्या आयकोंक जाय उतर जेजूचे. तेन्ना आमकां मेवता जिवीत ससनाचें. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया.
제주저 목 제주저 목 제주저 목 애까매까 기우야. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Blood of Jesus, 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 blood of Jesus. Hallelujah. 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 I pray people who are watching my live stream, may they receive the power of the Holy Spirit and may they be filled with the Holy Spirit. May they receive the thing that they need. Lord, fulfill their wishes, transform their lives. Dear Lord, hear our prayers. And whatever we have difficulties, maybe in our lives, maybe in the workplaces or anywhere, whatever we are facing, my Lord, hear our voice and help us. Help us, my Lord, help us. Dear Lord, transform our lives. Fill us with the Holy Spirit and change our hearts. Make us the people of prayer. Make us the people of love. Fill us with your love, my Lord, and heal our broken hearts. Praise the Lord, blood of Jesus. Lord, we are all sinners. Forgive our sins. Lord, forgive my sins and forgive everybody who sinned against you. Forgive us, O Lord. Amen. Lord, bless all those people who watch my live stream. Bless all the people who have subscribed to me. Lord, you know what they need. Give them, my Lord. Provide them. Lord, you are the provider, my Lord. Transform their lives. Fill them, my Lord. जेसू तू जाणाय आमकां कितें गरज पळय तें. जेसू आमच्या आकांताच्या वेळार आमकां पाव. आमच्यो गरजो पुरी कर देवा. आमची मागणी आयकून घे जेसू. Psalms chapter 37 verse 3 to 5 says, सोरेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सोरेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. तुजें जिवीत सोरेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. This Bible verse talks about that we should give our lives to the Lord. Every day we must pray. Prayer is really important. Through prayer only we get the things what we need. And this Bible verse says that we should put all our faith, put all our mind and soul to the Lord. We should trust Him and believe in Him, and He will fulfill all the things we want, and He will transform our lives. Whatever we need, He will provide us, because He is the provider. He can do miraculous things. So just trust Him and believe in Him. He will do the needful for you all. Bless all the people who are watching my videos, all the people who are watching my live stream. God bless you all.
Praise the Lord. Amen.